Wetso permanent ya tsatsi la LABOBEDI NAKO le BOSUPA mo phatleng Dikgang ke tsa BOTSWANA television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tsotropo kgolo ga borone ke bidio Benson Pitego mme jaaka gale bongwe ke bobedi go tla bona le nna Tebogang Sebetlela mo go tsa metshameko ga re lealo bo re ditibola hela ka go leba ditlhogo Tautona o boletse letsatsi la ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga ba bopeledi kwa lefatsheng la Israele ba kopa tonakgolo go saena ka ponyo ya leitlho tumalano ya peo marumofatshe fa mo go tsa metshameko kgaisano ya bobedi ya mabelo a dikolohi ya BOTSWANA Off-Road Racing Championship e tla tshegediwa kwa Mmantshwa BC. Wetso yo ranolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Tshobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile kwa Beijing, China go tsena phuthegokgolo ya boherabongwe ya tirisano mmogo ya mafatshe a China le kgaolo ya Afrika ya FOCAC e tla bulang semmuso ka Labone. Phuthego e tla tsenwa ke baeteledipele ba mafatshe a kgaolo ya Afrika mmogo le baemedi ba makgotla African Union le lekgotla la ditšhaba go betla jalo tsela ya isago mmogo le tswelelopele ya botlhe. Phuthego e ya FOCAC e tshwarwang morago ga dingwaga tse tharo e phutha jalo baeteledipele ba mafatshe a Afrika le 53 go akarediwa lehatshe la BOTSWANA go afa sebaka sa go atolosa maitlamo a tirisano mmogo mo mehameng e harologaneng ya akaretsa peeletso le papadi. Lefatshe la China le itsholelo ya lona e leng mo maemong a bobedi lefatshe ka bophara ebile le tumile jalo ka go itlhoma kwa godimo mo mererong ya maranyane le letsa go ema nokeng le mafatshe a Afrika tshwana la BOTSWANA mo maitlamong a one a ditlhabololo tsa sennela ruri kwa bothokong jwa phuthego e ya FOCAC. Tautona Masisi o solofetse go kopana jalo le tautona wa China Xi Jinping kwa batla nonotshane le go feta botsalano le tirisano mmogo ya mafatshe a BOTSWANA le China a salangaka a tloga dirisana mmogo ka ngwaga jalo wa 1975. Mme ga re tswelela go nna le seabe kwa phuthegokgolo ya boferabongwe ya tirisano mmogo ya mafatshe a China le kgaolo ya Afrika ya FOCAC kwa Beijing e solofetsweng go nna molemo mo maitlamong a lefatshe leno a go atolosa mosepele wa lone wa go itlhabolola ka maranyane segolobogolo ka leeletsa go dira mo mmarakeng wa dikoloi tse di dirilweng ka motlakase. Lekalana la dikgang la BOTSWANA television le ne la buisana jalo le tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape kwa bothokong jwa phuthego eo kwa tlhalositseng ka maitlamo a puso a tomagano le botsalano jwa motia jo bo ka lereng jalo tlhabololo ya batho le itsholelo go tlhomamisa katlego ya lefatshe la BOTSWANA go akarediwa motswana mongwe le mongwe. O tshidile o nkabetse wa bega Lehatshe la BOTSWANA le mo maemong a bobedi go ralla lehatshe mo go ntsheng taemane ka bokete. Itshilolo ya lehatshe la China e mo maemong a bobedi mo lehatsheng ka bophara ebile le ithomile kwa godimo mo mererong ya tsa maranyane. Go ngwa meamiso le boitsanape mo ga mahatshe a go ka thusa go atolosa mosepele wa tomagano ya one go beta tsela mmogo ya isago e phatsimang le katego ya batho le itshilolo tsa one. Tirisanyo ya rona le lehatshe la China mo go tsere di dumalaneng ke tirisanyo e nitameng ke lolameng e ya ga mahatshe o mabedi ya no tshologelo ke gore ha re ya pele re tla be re ya ko pele ya no re tshwaragane mo ka SETSWANA go tereng partners sa tlhole re kopa re adima ile gore ra ga dikitso mmogo jaaka keletso go BOTSWANA le gore mo nakong e khutshwanyane re tla ribolola koloi ya motlakase e leng gore re batla dikitso tsa yone e be ile gore BOTSWANA ba ka dina le tsone ba itirela e seng gore re dikoloi tsa motlakase di teng go BOTSWANA mme re sa itse gore di dirwa jang ke di tswang montse re na le tsone jaaka gompieno re itse gore di-battery ke tsone tse e leng gore di a dirwa re na le lenkanisi ko kanye ko BOTSWANA e be le gore lenkanisi leo le tswa ko kanye le tlhotlhilwe le iretse batho ba kanye le ba BOTSWANA ditiro ebile le tlhotlhwa e be di-battery di dirwa ko lehatsheng la BOTSWANA. Dilo tseo ke tsone tse di botlhokwa mo batswaneng ba batla go bona ba itirela ka dilo tse e leng gore modimo di banetse. Lehatshe la BOTSWANA le tumile ka kepo ya ditaemane tsa bogolo le tlhwatlhwa go di gaisa mo mahatsheng e le meamiso e ka yone e thabollang ditshulelo le BOTSWANA ka jalo go le maleba go atolosa thekiso ya taemane mo mahatsheng a tshwana la China le a mangwe.
mme mahatshe a tshwana le China ke yone a ntse re kokonye mo go one ka gore ke bone bangwe ba ba rekang ditemane tsa rona di le dikgolwane ya re ba rotloetse ka gore go lebega e ka re palo tsa bahumi mo lehatsheng le di a tsholetsega gore ba reke temane tsa Botswana e be re tle go ba bolelela gore maabane hela jaana go bone temane ye ka botona e leng ya bobedi mo lehatsheng lotlhe e bona go lehatsheng la Botswana ba tle ba botse gore mme yone temane ka gore e ipiwa ke company e ikemetseng ka nosi poelo ke eng go Botswana poelo ke yone eo kana ha e rekisiwa e tswa go Botswana re ntse re bua ka poelo go lebellwa gore e ipilwe jang ye ipilwe ke bomang pabalesego e ntse jang ya dilo tseo ke tse di dirang gore tlhwatlhwa ya letlapa le le boneng go Botswana e be e gaisa tlhwatlhwa tsa matlapa a tshwanang le lone a bone go sele ke yone providence e leng gore ra e rekisa go Botswana. Phuthego e ya FOCAC e tshwarwa morago ga dingwaga di le 3 e tla sologela molemo mahatshe a Afrika a le 53 go akaretsa la Botswana go a bulela dikgoro tsa peeletso le papadi mo mererong e harologaneng e tla tolosa le go heta botsalano jwa Botswana le China jo bo simologileng ka ngwaga wa 1975. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Beijing, China. Ga re boela monogai mokwaledi mogolo wa Katautona mme mapelo tletse a re mafatshe a Afrika tshwanetse go dira mmogo go thusa kgaolo eno go gaisana mo lefatsheng ka bophara mo mahameng wa kgaso mme mapelo tletse o na bua se jaaka na amogela bana le seabe ba phuthego ya bo 15 ya lekgotla la Afrika la mahama wa kgaso la AUB African Union of Broadcasting maabane Tsholofelo Tombale o na le go Lekgotla la Afrika la mehama wa kgaso ke lekgotla le le dirileng go tlhabolola mehama wa kgaso mo Afrika go tloga ka 1962 ka go rotloetsa kgaso ya ditshwantsho tsa motshikinyego tse di dirilweng ke maAfrika le go lwela gore go nna le ditlhwatlhwa tse di kwa tlase tsa go gasa ka satellite. Mo nakong e mo go yone lefatshe ka bophara le nnang le diphetogo tse dintsi tse di akaretsang kgatelopele ya maranyane a artificial intelligence lekgotla le biditse maloko a one mono Botswana go tla go tshwara phuthego ya one ya 15. Lekalana la Broadcasting Services pele ga go bula semmuso ga phuthego le na le a tshola dijo tsa maitseboa tsa kamogelo tsa baemedi ba AUB go setlogo sa go dira mmogo go itebagana le dikgwetlo tse di ntseng jalo e neng e le selo se segolo. I believe there has never been a more opportune time. Ke dumela gore a re ise re nne le sebaka se se tshwana le se go buisana segolo jang mo mehame wa tsa bobegakgang le kgaso ka go dira mmogo re ka netefatsa gore re nna le lentswe le le nonofileng le le kopaneng le le supang dikgatlhego tsa rona tse di tshwanang mme ka go dira jalo ra re naya maatla a go lebana le dikgwetlo tse re di kopanetseng ka tsela e e nang le matswela. To tackle the shared challenges effectively. Mo Parliament wa Gaborone Central le ena na le teng go amogela baeng ba ba tswang mafatshe a sele. It is a unique and significant moment for me to be part of the 15th annual. Ke nako e kgethegileng ebile le botlhokwa mo go nna karolo ya phuthego ya ngwaga le ngwaga ya 15 ya AUB e tshwarelang mono Botswana mo kgaolong ya Gaborone Central e ke emelang ka boikgantsho. Mme re ka rata gore le boele kwano go bona bontle jwa lefatshe la rona. Re ka rata ha le ka etela Okavango le Makgadikgadi go bona naga le diphologolo tsa rona tse dintle. We would like you to come back and visit our Okavangos, our Makgadikgadi, our beautiful flora and fauna. Phuthego e tshwara ka fa tlase ga setlogo sa The Future of African Media Facing the Challenges of New Technologies and Climate Changes. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Gaborone re sa lefo ba itseanape ba mahama wa kgaso ba kgaolo ya Afrika ba kgothaleditswe go inaakanya le tiriso ya maranyane ya botlhale jo bo tseneletseng AI go tokafatsa ka fa ba begela mafatshe a sele ka kgaolo ya Afrika. Fa bua kwa phuthegong ya African Union of Broadcasting AUB motshwarela tautona Reslam Batsogwane a re re lentswa maranyane ao a ka nna le ditlamorago tse di seng molemo mme a ka thusa gape go tokafatsa ditirelo le go fa mahama o boleng ke letleletswe somolokae o na le teng. Phuthego e ya baitseanape ba kgaso e ne ya tsenya leitlho le lentšhotšho dikgwetlo tse di farologaneng tse di tlang ka tiriso ya maranyane a mašwa go leka go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlo tseo. Go inaakanya le maranyane ga se bua e le konokono gore baitseanape ba kgaolo ya Afrika ba nne mo seemong sa mafatshe mme ba seka ba latlhegelwa ke boleng mo mohameng wa dikgang. Artificial intelligence can vastly improve content generation efficiencies
enhance audience experiences, and offer creative innovations. It also poses risks such as reduced job opportunities and ethical concerns regarding content authenticity. I urge you to remain vigilant and intentional on how we integrate artificial intelligence technologies into our media strategies to ensure that they serve as tools for empowerment rather than detractors to our rich cultural narratives. Go gateletswe thata botlhokwa jwa mogama wa bobegadikgang mo go begeleng mafatshe a mangwe dipolelo tse di buang ka kgaolo ya Aforika jaaka e ntse. Africa has been labeled as a dark continent. It has been labeled as a continent full of diseases. It has been labeled in the past as uncivilized. It is time to tell the African story, and it compels to be told. So you are the people. Be proactive in ensuring that Africa's stories are told and shared amongst Africans through our unique lenses. I further urge you to strengthen cooperation amongst ourselves as members of the AUB, as well as with other broadcasting organizations and institutions with similar mandates. Let us realign and reconcile our legislative frameworks to avoid conflicting policy frameworks which are not clear and have disturbing gray areas. The AUB is not afraid to do advocacy for diseases like cancer that is progressively ravaging slowly, surely, but dangerously in our communities. Elsewhere, or sometimes interpretations are very false. They're thinking of things of witchcraft, while these are cases where if the media was committed, maybe was going to help to be treated very well with the means of the technology of the day. Tshwaragano ya mafatshe a Afrika go lemoga nonofo ya bone ga kaiwa e le konokono go ka aga isago ya mogama wa kgaso wa sennalaruri. Ke letleletswe Somolekae, BOTSWANA Television, Gaborone. Wetso kanyengwe ke reng dithopo tsa setšhaba di tla tshwara kgwedi e tlang ya Phalane le 30. Taolo eo e ntshitswe jalo ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo boletseng gape gore Palamente ya bo-12 e tla wetsa paka ya yone ka Labone wa beke eno Phatwe ya tlhola 5. Tautona Masisi o rotloeditse Batswana go ya go tlhopha ka dipalo tse di kwa godimo ka letsatsi leo go diragatsa tshwanelo ya bone go itlhophela puso e batlwang e eletswang ke bone. I am pleased to announce that the 12th Parliament of the Republic of Botswana will be dissolved on September 5th, 2024, in accordance with Section 90, subsection 3 of our Constitution, setting the stage for the upcoming general elections. On the same day, I will issue a writ of election instructing that these elections take place across all 61 constituencies in the Republic of Botswana. The nomination of presidential candidates is scheduled for Saturday, September 28th, 2024, to be held at the Gaborone High Court in line with Section 4 of the Presidential Elections Supplementary Provisions Act. Additionally, nominations for both parliamentary and council candidates will occur on Friday, October 4th, 2024, as stipulated by Section 34, subsection 2 of the Electoral Act. Following the diligent preparations by the Independent Electoral Commission, the general elections will take place on Wednesday, October 30th, 2024. To promote higher voter turnout, I am also pleased to declare both October 30th and October 31st, 2024 as public holidays. Tona wa tsa le metsi Dr. Kefentse Mzunila re puso e santsele mo dipuisanong le banni ba metse ya Kgagodi le Senepole le Tamasane e le dipuisano jalo tsa go fetola lefatshe la morafe la selekanyo sa 10,000 hectares go nna la puso. Tona are puso e ikelela go dirisa lefatshe leo go nna maemelo a difofane wa betsweng Polobusi wa bega.
Tona Dr. Muzwinila a re lehatshe la selekanyo sa 10,000 hectares le fa gare ga metse ya kgagodi le sena pole le tamasane le mo bogompienong le leng mo diatleng tsa morafi puso e ikaelela go le tlhabolola go dira maemelo a difofane a maemo a ntlha a tla thusang thata go tokafatsa matshelo a banni ba metse eo. Maemelo ao a difofane go tlhalosiwa fa tla dira gore lehatshe leno e nne boremelelo jwa papadi mo borwa jwa Aforika. Ba lephata le la itemogela gore le thoka lehatshe le leng gore la se la teng le tawele la tiriso ya diplane tse ditona tse leng gore ke tse di rwalang morwalo o motona mo go teng di-cargo planes. Bana ba itemogela gore lehatshe la rona le na le sebaka le kana tshwanelo mekirialo le beletse dilo tse di harologaneng na le sebaka sa gore e nne ka sekgwamo go bitswa the transport and logistics hub gore ne le helo le leng gore le tabela hapegile le leng gore tsone di plane kana di-fly machines tse di tona tsa cargo di ta gorogela teng. Dr. Muzwinila a re tlhabololo e tla thusa go tlhabolola selebego sa lehatshe leo go godisa dikgwebo tse di tsamaelana le mohama wa dipalamo tsa difofane. Be go pheletsong ya letsatsi ha re lebeletse gore ditiro tse e leng gore di a go thamiwa ditiro tse e leng gore di a go irwa ke thabololo ya mohuta oneo di kae ka palo ka gore ba trade le ba transport bana ba abella gore ditiro tseno di a go kgonagala ya gonna palo e kae ditiro tse dingwe e le tse e leng gore di a go tsewa ke bana ba mahelo onea di a go tsewa ke bana le botsadi jwa mahelo onea mo re reng ke di-sustainable jobs ditiro tsa senela ruri. Mme go bohelo maletsatsi rona re lebile gore kana le gore tsa 10,000 hectares a ba go dira ditiro tse e leng gore bogolo jang re lebile bana posterity a go direla botshelo a go direla ditiro and the value change ga ke na le sedobana ko nte ke bua se gae ga ke na le sedobana ko kgabuti ga e photele ya giwa PS gongwe ke a go se hirisa that's an income. Go simololwa ga kago ya maemelo ao a difofane go tla laolwa ke gore dipuisano magareng ga puso le merafi ya metse eo e wetse jang ka jalo tona go gateletse botlhokwa jwa ditumalano ka ba se mo maikaelelong a go dirisa dikgoka go gapa lehatshe. Wa Betswe Mpolobusi, PTV News, Gaborone. ha le gona o tsubanse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa BOTSWANA television phirimaneng ya tsatsi la labobedi mokamedi wa lekalana la BOTSWANA Tourism Organization mme ke itumetse setlang a re mahama wa bojanala o tsamaisiwa ke makalana le bagwebi ba ba ikemetseng ka jalo go botlhokwa go tlhofatsa go gweba ga bone le go godisa kgwebo ya bojanala mo kgaolong eno ya Afrika. O buile jalo kwa putegong e tsweletseng ya dikgwebo tsa bojanala ya Africa Tourism Leadership Forum mo Motorsport Gaborone. Gorata Moranyane wa Pega. Puthego ya Africa Tourism Leadership e kopanya bana le sabe ba mahama wa tsa mesepele mo kgaolong ya Afrika wa bojanala ditlamelo tsa boroko le go amogela baeng le yone mesepele ya difofane. Gape ke yone puthego fela e supang fa bojanala e le konokono mo go kabakanyeng itsholelo ya kgaolo ya Afrika. Our facilitation of private sector for private sector to do business is what drives us. We don't want to be in the space where private sector is supposed to be playing. We don't play in the private sector space because it's important that we lay the foundation and allow you. Re le BOTSWANA re beile pele bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi go gweba mo mohameng wa bojanala. Go botlhokwa gore re ba fe sebaka jaaka puthego e re putileng hano jana gore ba kgone go godisa mohama wa bojanala. Lots more needs to be done. But it is when we gather in places such as this and we sit down and put our heads together that one can be assured that there's only a much brighter future for Africa. Go tsweng kgakala kabakanyo ya itsholelo e ntse le selo se se botlhokwa thata mo mafatsheng a itsholelo tse di kwa tlase le tse di fa gare. So
What I would like to say a re berekeng rotlhe re le maAfrika go netefatsa gore re godisa mohama wa bojanala mo kgaolong eno. Africa travel. This industry has to facilitate a country's development and fiscal growth. Mohama yo o tshwanetse go rotloetsa tlhabollo ya lefatshe e tla godisang itsholelo a lone mme gape ke mohama yo o tshwanetseng go nna le seabe mo tirisong ya maranyane a maleba mme gore re kgone go fitlhella seo re tshwanetse go kabakanya itsholelo. We also need to diversify the tourism offering. Phuthego ya Africa Tourism Leadership e kopantse mafatshe a kgaolo ya Afrika a le 52 mme e tla simolola semmuso ka moso. Kgorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Lenaneo la Chema Chema go supagetse fa letserwe ka tlhoafalo ke banni ba kgaolo ya Bokone Bophirima mo bogompieno le kana la SEDA le amogetse dipalo tsa baikopedi di feta dikete tse 2000 mme ga tlega jalo palo ya batho ba le 1700 se se builwe ke mogolwane wa SEDA Re Edward Magosi kwa ditshupong tsa dikgwebo tsa banana tse di neng di rotloeditswe jalo ka madi a Chema Chema di rulagantswe ke lekala la Local Enterprise Authority lea kwa Mching kwa Maung. Mareta Kaisara o na le teng. Faisale lenaneo la Chema Chema le semolodisiwa semmuso motse wa Maung ke mengwe ya metse ya amogetseng lenaneo le ka botswapelo go thabolola matshelo a bone banana ba rotloediwa go dirisa Chema Chema go ipulela dikgwebo ka gona le mothala wa gore le bereketse bangwe banana ba motse. Chema mo brancheng ba Maung. So far we have received about 2,260 applications worth 34,745,877 pula. From those 2,260 that we received, Ramagetse dikopo di le 2,260 tse di lopileng selekanyo sa 34,735,877 pula. Mo dikopong tseo go ategile di le 1,777 tse di lopileng 22,497,295 pula. Re itemogetse koketsego mo dikopong mo letsatsing re amogela dikopo di le 10. and this thing go bakiwa ke gore go lebega e rile ga lenaneo le simologa. There are some people who were very hesitant go tla go tsaya lenaneo. Dipalo tse dintsi tse di neng di supagala ke ba eleng gore ke ba dirang dijo kana ba dikoko tsa nama le tsa mai ke bona ba eleng gore ba bantsi ke palo e leng gore ya bona le be go nna le batsadi ba eleng gore ba roka ba eleng gore mogopolo wa ga government wa go tswala di border gore uniform re bone mo gae e dirwe ke bone ba itikile hela thata ba tsile go kopa madi le bone gore ba tolose dikgwebo tsa bone ba kgone gore ba re apesetse bana mme bile le rona ba re kgabise re mise go reka mo dishopong tse di tswang kwa ntle ha o ka tsamaya le distolo tsa rona o tla bona gore bo diragatsi bo bontsi bo talente intsi mo Botswana. Banana ba kgaolo ya Bokone Bophirima ba goletse lenaneo le ba supa fa le botlhokwa fela thata mo go ba tsenyetseng letseno ga mmogo le go ba thamela ditiro gore ba kgone go itshetsa. Ane ke a kopile bana ba nnela one ga ba kgaola go be ba nne tsona ne ke a kopile so ahead e be ke reka stoko le bo mpopi ba ke rekile stoko be ke rekisa after be ke reka bo mpopi ba ka ke na le talent ya go dira ka diata ano ne ntse na le bothatanyana jwa gore jwa madi so a bontshwa le lenaneo la Chema Chema ile ntshwa lenaneo la Chema Chema ke le ka apply ile ka apply mme ke le ka kgona go bona thuso ne ke apply tse 46,000 bone bele ba mpha 14,000 which means monna ke bonna nkare ano ne le ke ne ka kopa le dikgwedi tsa gore kana di-material ka direka yana ke direkana madi a te go rona is like a kana nyana ga kgone go ithela tsotlhe tsone ke di bata kgone go dira tsone ke di dirile tsone tse di hatse yana mabati di TV stand le tse dingwe hela a ka ta ka tsone gone. Lenaneo la Chema Chema le a tswa dikgwebo tse di farologaneng go akaretsa tsa madirelo tsa ditiro tsa diata ga mmogo le tsa temothuo jaaka thuo ya dikoko. Mareta Kaisara, BTV News, Maung.
Gare tlolela moseja ga mawatle go fitlhelwa jalo ga batho ba le barataro ba ba tlhokaetse morago ga go tlhaselwa ke digogela thoko tsa Hamas kgwedi phala ya Phalane go tsositse mekubukubu ya dipopelelo ka batho ba Iseraele go gwetla puso go dumalana go fedisa ntwa e le gone gore ba tlhome marumafatshe babopeledi ba ne ba kopa tautona wa bone Benjamin Netanyahu ba ya monwana tumalano ya tharabollo ya ntwa lekgotla la babereki le le fetang kwa Iseraele le di fetang kwa Iseraele la re le tla tsana mangalong ditiro go simolla ka mosupologo e letsatsi la maabane go fitla jalo go nna le tumalano ya go fedisa ntwa. Ka tsatsi la tshipi batho ba Iseraele ba ne ba kokwana kwa ntla ga ofisi ya tautona wa ko Benjamin Netanyahu ba tshwere dipopelelo go kopa kgololesego ya batho ba ba santseng ba tshwere ko Palestina. Dipopelelo tse ke tse di mashetla fa e sale ntwa e simologa. Ditopo tsa batho ba ba bakileng dikgoberego di bonwe ke masole a Iseraele mo mosimeng kwa borwa jwa toropo ya Rafa ba thuntshitswe mo ditlhogong. They were cruelly murdered by Hamas terrorists shortly before we ba bolailwe ke lekgotla la Hamas ba thupilwe ba tshela ka Phalane a tlhola bosupa ditopo tsa bone di bonwe ke masole kwa Rafa sekgele se se kae kwa re boneng yo mongwe teng. Approximately 1 kilometer from the tunnel from which we rescued Farhan al-Qadi a few days ago. Benjamin Netanyahu o supile lekgotla la Hamas ka monwana gore le ganana le ditumalano tsotlhe. Malatsi a fa Iseraele e tsweletse mo dipuisanong go na le tumalano lekgotla la Hamas le ganana le tharabololo epe ope yo bolayang ba ba thupilweng ga a batle tumalano. Whoever murders abductees does not want a deal. Leloko la dipuisano tsa ntwa ko letlhakoreng la Iseraele la re ditlhaselo tsa sesole di baya batho ba ba thupilweng mo kotsing. The military pressure does not release hostages. 8 hostages. Kgatelelo ya masole ga e buse ba ba thupilweng. Batho ba le bofera bobedi ba faloditswe ke sesole mme ba le lekgolo le bongwe ga ba ise ba bone. Ga go na le se re ka ithutang ka sone mo go ba ba bolailweng ke gore kgatelelo ya sesole ga e bereke. Not save them. Military pressure will kill them. Ngalo ditiro e simolotseng ka mosupologo ke lekgotla la babereki e solofetse go ama mehama e tshwana le dibanka botsogo le maemelo a difofane a lefatshe go fitla gompieno ntwa e bakile dintsho tsa batho ba Palestina ba feta 41 go ya ka lekgotla la Hamas le batho ba Iseraele ba feta 1,000 batho ba le 100 ba santse ba le mo diatleng tsa Hamas. Laone le Gwale, BTV News. Monatjanone ke o thobisang khutwana sa tsa metshameko me khaitsedi ke ntse bogang sebetlela o gone fa khaitsedi ya motho khaitsedi ka o teng wa tsoga ke teng mabelo tsetselo gompieno ba tibola mabelo a bone ba di Paralympic le ba tibola mabelo a bone rra me re teletse go getela go makgala kganyeng go ra gore e tla re ka la bone e be re le go fana mme bile go ngwe sengwe se nka ratang gore re hete ka sone go gore re taboga yana Edwin Masogotle ba le go finaling ka la bone ya 400 meters mme ke utlwa nka re go di dimetswe hela go no re nna ke tla nya go batla ba simolola go iphesa ba mosologetse gore le a tla tie moko gore a tie moko a rotloediwe gape se ka tloga re ha se tsa winne be le gone re bina ke a leboga kgaitsedi ka mosone so tlhenka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela kgaisano ya bobedi ya mabelo a dikoloi ya Botswana Off-Road Racing Championship e tla segediwa kgwedi eno le 21 kwa motseng wa Mmantswa BC fa bua kwa puthegong ya bobega dikgang mono ga borone morulaganyi wa kgaisano eo wa Sairo Motorsport Moin Ahmad o tlhalositse fa ba ikelela go tshegetsa ditikologo tsa lebelo leo kwa mafelong a farologaneng a lefatshe leno a rutlwe Tshepo ke himile le Victoria Dakin. Tikologo ya ntlha ya kgaisano eo e ne e bidiwa John Desert Challenge e ne e tshegeditswe ka kgwedi ya Sete bosigo monongwaga. Ahmed o ne a tswelela ka go tlhalosa fa ba golegane le ba Cresta Hotels ba batla ba thusang ka tsa maroko le dijo tsa bakgweetsi. Pele ga kgaisano e lefatshe leno le ne le ise le tshegetse kgaisano ya mothale eo mme re ntse re ikagile ka mafatshe a mabapi a tshwana le la Aforika Borwa go tshegetsa kgaisano. Seemo se se tla fetoga jaaka lekgotla la Botswana Motorsport ka tshwaragano le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi ba tshwere ka thata go godisa motshameko o. Re setse jaanong re na le matlhale le dikitso tsa go tshegetsa dikgaisano tsa rona mono gae. At Cresta Hotels, we are dedicated to creating exceptional experiences for our guests
And through this partnership, re le ba Cresta Hotels re itlamile go fa ditirelo tsa maemo a ntlha. Kgolagano e tla tswelisa se re ntse re se dira ebile e tla thusa go godisa lefatshe leno mo go tsa bojanala jaaka batho ka bontsi ba tla bo ba phuthaganetse kwano go phadisana mo kgaisanong le go tla go e bogela. enhance the experience for participants, for the fans and visitors who will be coming through, while also highlighting Botswana as a premier destination for sports tourism. Lebelo leo le le ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Motorsport la akaretsa sekgale sa 300 km mme le tla simolola e be le felela ko motseng wa Mantswabisi. Go tla bo go phadisa bakgweetsi ba mono gae le ba lefatshe la Afrika Borwa mo gaisanong eo. Motorsport is a discipline often overlooked by corporates. Gantsi mabelo a dikuta le dikoloi a nna tsewa motlhofo ke bana le seabe ka go farologana ebile kgaisano e ntseng e itsege thata mono gae ke ya desert race. Gompieno re itemogela tshimologo ya kgaisano ya mabelo a dikoloi e simolotsweng ke Batswana mono gae ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Motorsport. By a Botswana affiliate under the Botswana Motorsport. We're looking forward to the collaboration with Cresta and re itumelela thotloetso ya dikhamphani ka go farologana mo kgaisanong e. Re ipaakanyeditse tikologo e latelang banana ka bontsi ba mo motshamekong o mme ebile ba na le bokgoni ka jalo ba tlhokana le thotloetso. A lot of potential as drivers and they need support from all of us. Metseletsele eo ya kgaisano ya Botswana Off-Road Racing Championship e tla tswelela gape kgwedi ya Ngwanatsele le ya Sedimonthole monongwaga. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Motabogi wa monoge Gloria Majaga o feditse mo maemong a botlhano mo lebelong la di-hits la bomme la 100 meters T13 kwa metshamekong ya di-Paralympic e tsweletseng kwa Paris, France. Majaga tlhomile nako ya gagwe e ntšha e gaisitseng ke gore new personal best ya 13.12 seconds. Le fa go ntse jalo Majaga o reteletswe ke go iponela phatla kwa makgaolakganyeng. Lebelo le fentswe ke Lamia Valieva wa Azerbaijan fa a dira 2 Iglesias Foneiro wa Brazil a feditse mo BOTSWANA. Majaga jaanong o tla phadisana gape ka Labone mo di-hits tsa lebelo la 400 meters T13. Motabogi yo mongwe wa lefatshe leno Edwin Masuge ene o tla phadisana ka Labone mo makgaolakganyeng a lebelo la borre la 400 meters T13. Fa re tswelela setlhopha se segolwane sa setšhaba sa borre sa kgwele ya dinao the Zebras se tsweletse ka ikatiso kwa Tripoli, Libya go bankanyetsa motshameko wa bone le sa Mauritania kwa go ipatleleng phatla kwa kgaisanong ya sejana sa Afrika. Motshameko o tshamekiwa ka matlhatso kwa Mauritania. Segofatso Badubi. Go ithokoletsa motshameko o wa Mauritania, setlhopha sa the Zebras se tshamekile metshameko ya botsalano e le mebedi ka mathatso le ka Sontaga kgathanong le setlhopha sa Libya. Mokatisi Didier Gomez da Rosa a re metshameko eo ya botsalano e supile dilo dingwe ke ka moo a neng a dirisa ikatiso ya letsatsi la mosupologo go baakanya diphoso tseo. So we correct some le baakanya phoso e re neng re dirile ka mathatso ya go palelwa ke go laola kgwele mme gompieno ke a bona gore ba tlhaloganya se ba tshwanetseng go se dira mo motshamekong wa Mauritania. Mongwe le mongwe o tshameka a tiisitse moko ka ba batla go ipona ba tshameka metshameko e mebedi e tang. Malaitse a mararo a re ntseng mo lehatsheng la Libya a na le maduo a nametsang. Metshameko eo ya botsalano e tiisitse batshameki moko ka jaana ba kgonne go kala tshameko ya bone pele ga motshameko mogolo wa mathatso. Well done for the boys performance at thing. So I'm looking forward to game ya Mauritania. Ke leboga batshameki ka tshameko ente e ba e supileng. Re emetse motshameko wa Mauritania ka ke one o botlhokwa thata. E re sa tswang go e tshameka e ne le go baakanya diphoso tse re di dirileng mo metshamekong ya Mozambique le Somalia. Setlhopha se kitanye ebile ke solohetsa Batswana gore re ya go bereka ka nata kwa Mauritania ka re tlhokana le dintlha tse tharo mo metshamekong o wa ntlha. If we win the first game then we know we are halfway into the AFCON. Mo motshamekong wa bone wa bobedi o neng go sena balatedi, setlhopha sa the Zebras se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Libya morago ga go nosetswa ke Ronald Fortune ka thago ya penalty. Segofatso Badubi, BTV Sport, Tripoli, Libya. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa double action ke sone se fentseng kgaisano bobedi ya Bridget Legacy Cup morago ga go nota sa Mazoti FC ka nno go lefela ka mafelo a beke kwa Mogodisane. A re utlwe Tshepo ke himile. Setlhopha sa double action se simotse motshameko o se le ko tlase ka ditlhaselo tse di bokoa.
Mazoti FC ka fa letlhakoreng le lengwe ba le mashita le tomagano ya bone e kgatlhisa mme ba bona sebaka sa go nosa makgetlo a mabedi sebesegolo ba retelelwa ke go di dirisa sentle le fa go ntse jalo mo motsotsong wa bolesome le boroba bongwe motsamao wa motshamekagare wa double action Segakolo Didukanyana le motshameka pele Peggy Maneo wa neela setlhopha seo no ya ketapele go fitlha ba ya boikhutsong ba ntse ba tshwere ketapele eo karolo ya bobedi ditlhopha tsa dira diphetogo go leka go oketsa lebelo la metshameko mme fela maiteko ao a sa tswe sepe motshameko o fela ka nno e le nngwe ya double action le fela la Mazoti FC. Tournament ya gompieno ne le tournament ya la e leng gore e ne siame ebile ke bona ile tournament e tileng kana go e siameng ka gore re ipakanyetsa gore re go simolla league le go tshameka FA Cup so e ne batla gore re lemoge diphoso tsa rona le ha re siamente le gore ha re tswa ha go pele ra go ipankanya ha kae. Re feel gore we could have had a lead in the game. We wasted so many chances, but we're not taking away anything from the team that won. They gave us a tough encounter and we still knew they won't be an easy opponent like the game is before. So they gave their all, we gave their all, and then the day they became victorious. Moulaganyi wa kgaisano eo Bridget Lebalelo a re maikaelelo a yone ke go thusa ba ba dikobo dikhutshwane le go godisa kgwele ya dinao ya bomme mono gae. The tournament is called the Bridget Legacy Cup. It's a tournament that is done to give to the less privileged children and also to promote women's football. It's a pre-season tournament. I'm very happy, even though we had some hiccups. But all in all, overall, I'm very happy of what happened. I'm amazed. The performance kgaisano eo ya malatsi a mabedi e ne e tsene ke ditlhopha di roba bobedi ba fenye double action ba ikgapetse 5,000 pula Mazoti FC ba dule ka 3,000 pula fa se se feditse mo maemong a boraro BDF 11 ladies ba lebogile ka 2,000 pula Tshepo ke himile PTV Sport Mogoditsane. Duela fela ka tseleng tsenjalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa menna le wena tla ba re kopana gape kgantse jana ke di go fa ka TEME fela ka se se baka ke bisetsa go kgaitsedi ke Benson gore ga kwalla ditlhogo kgaitsedi ka go ntsealo me ke go gakolla ditlhogo ka ja kgaitsedi ke a re botse Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o buletse fa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga di tla tshwara kgwedi ya Phalane e le 30 Babopeledi kwa lefatsheng la Israele ba kopile tonakgolo wa ko Benjamin Netanyahu go saena ka ponyo ya leihlo tumalano ya peo marumo fatshe. Fa mo go tsa metshameko kgaisano wa bobedi ya mabelo a dikoloi a Botswana Off-Road Racing Championship e tla tshegediwa kwa Mantšhabisi kgwedi eno e le 21. Likalo ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape ya bonye le mapifira go hela go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme re skara le bala gore makotlhe re tšhentšheng moenyana pene le bone la wabo a nne kagiso Dumelang bagaetsong ka mogela ka seemo sa loapostisediwa ke Mpho Ishabara go tlhotse go apogile lefatshe leno ka bophara go ikutlwatsa go le bothitho mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme fa re lebela tshwantsho sa loapisana kwa gompieno sone se supa fa go santse go apogile lefatshe leno ka bophara mme ebile re soletse gore mo tsatsi la kamoso go tswela go ntse go apogile go dikgaolo tsa Nghabe Chobe le gare le Bokone Botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru mo maphakeleng gone go ta ikutlwatsa go le tsididi thata ko Francetown ka selekano sa borataro fa go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kone le boraja le gare gone re soletse gore go ikutlwatsa go le tsididi ka selekano sa bosupa ko Ngojane Veda le Silebe Phikogong kwa Lesomeko Olifants Rift le Motoropo Kgolo Gaborone dikgaolo tse di ko Bokone gone re soletse gore go ikutlwatsa go le mololo wa selekano sa Lesome le bong mme ta re mo tshokolong go thutafala lefatshe leno ka bophara ka selekano sa mogote sa 27 ko Veda Jwaneng le Francetown go kwa 30 ko Kasane Maung le Tsabong mme fa re lebela mello e sha mo nako ya gompieno e supiwang ke mmala o moshibidu e bonala go dikgaolong tsa Nghabe Borwa Kweneng le Legare ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko mme fa re lebela
toropo tse di mo borwa ja Africa ka tsatsi la ka moso re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Cape Town ka selekano sa mogote sa 16 fa ko Cebega gone swetse re be go thibile ka selekano sa mogote sa 21 ko Upington Johannesburg Maseru le Manzini gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 23 ko Johannesburg le 27 ko Manzini kwa Antananarivo gone swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote sa 20 fa ko Beira gone swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka selekano sa mogote sa 26 ko Harare le Lusaka gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 25 ko Lusaka fa ko Windhoek gone swetse re be go apogile le gone ka selekano sa mogote sa 26 re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Kinshasa le Dar es Salaam ka selekano sa mogote sa 30 ko Dar es Salaam fa ko Blantyre le Luanda gone swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka selekano sa mogote sa 20 le Boferabong ke ne ke go tshwaretse go lekalo wetso boroko